Engke carane. Gusti Pati. Gusti. Sampun tepuk ya bayar batur Gusti. Ne maro saja ple wicara jadi dimongwi ple. Bas maro dawang aja goban balian batur. Popo plek-plek jangan. Gusti Pati durus medang Gusti Pati. Wah, leak pakai cot. Cinu cái idang bercanda masih. Ayo ajak leleh Gusti Pati. Gusti Pati. Oh, sama siruk kondis. Iya. Gusti. Dia ngapu kita tawan-tawan. Tiang Subhanawang goban balian batur. Sampun boruh begitu. Orang tawang kakek goban balian batur sampun poplek-plek jagat nemui Gusti. Guys. Rai pun pada pun Ini anu rukane kena mengui sangkane pangrisan siruk ki balian batur makanya. Ipun sampun duwe dagang mau penjelmo ni kau. yo sing terima. Oke berapa? Les. Iring. Yanto ni makanya. Ini. Ya. Makilu maku meriwan ni kenang kedunginya. Oh, Pak Sepalan. Layot ni ki sirang bondesu. Di prayo ama pakramannya siruk ki balian batur. Nah, sampun. Gini. Pangdam enten suwe pangita hidup. Ya. Ya. Hei. Dah bagaimana? Ini. Ya. Dengerin coba. Musuh sakti nih. Sini. Oh. Oi. Nak Pak. Ulih mengui kerendunginya nak Pak. Nak tunggu widang mengui. Ono ya. Ini sampun. Beng bangkung pura ngelok nih. Nesan bro. Nesan. Kak batur. Dekoy bungut maong Nih, Kaden nak ada tamiun nyen. Kadang nangin kan mau belanja main Dong boleh sukro. Boleh sesukro Ada kro jangan buat ojek mimin Allahnya. Tulang mangap mengui. Aleng jagat mengui tabeng wijang macan kadeng mengui juga main. Ini macan Yang kapan? Weh, nak yang ni macam yang kau kuluk peking. Pengen. Balik mak kawan. Kami teke minat karyan wedang Hai, sing buru bahasa Bali. Yenye ngencang kopi cang jadi cetek mati cangnya. Kemudian kedong konen karwan ke rumah anak bisa dora ke mana Nah, awak ni mau bikas jeli, Bin. Bin dia ngomong. asal bertamu pasti dihormati Aku merasa kengken penadian ni. Betawang cang kak batur lah kayak itu macan jagat. Kamu menyang jagat mengui. Mendengken itu ni. Orang apa tujuan benar Ah, Kak saja. batur bang nawang. Dijang iring dane Gusti Patih bende sesukro mancut jiwa permanen. Nak awak macam. Kewo, awak macam aja. Ye, gede. ngejodoh bangke Jodoh bangke mirip di mengui lah semua kati mai kacau nanti ngejodoh bangke. Hei, sing ngejodoh bangke. Wah, bio jari. Omong san kak batur. Hei, Kalian batur kecengan ini. kalian batur je woi. Ayat lagi serang bonde sesukre. Rabjo mangkir maring ngarap. Didina kita mula. Kengkeng. Apaan ulo najiwi saja tegap dosir naresing yang mengui. Lawak ada sini. Amu wala sakari kenang musak sekali kenang anda ora dayo. Apaan anu wicara rokan doi kana mengui.
sangkaning pangristan pukite. Ya, Sudah nih dane Gusti Pati keutus satu ide Sang Prabu kenyah jagat ini ulangnya I balian batur. Tahu. Jadi pang sepalan pajak kegorok iyo keseret aku lawal nasi. Alamat ini. apa tuh? Jauh. Jawab. Aku orang ci. Amat nasnya. Motor kecil mau siap. lo Mulu. siyempre papong nilangan. Tiang baga siap sen pelih tiang mesti tinggal. Donguliani balian batur, ngai wicara buko kene keco. Ya, sehingga membatin. Saya mau badeng bicara niki. Yang mau badeng orang? Yang suwon-suwon, ngai nang balian batur nyakit kena kantina kantini di teledungnya. Kade mai kade ngayana sakit, sing mat leng bidan ngayana gurun tiang sakit ah. Ngejani bapu kekeneng rajo pisuno. Ne bapu kekeneng walas, pinakan di jalanan bapu. Oh, dah bang aku ya, ulian sakit hati ini kalau yang umi Keke, gugur. apa masalahnya? Cek mati aku si mati. Keke, apa masalah Gusti Pati? Ya pulang saja, Keke. Mai, Keke, ini kena. Oh, Jauh. dibalik. Mấy là lông cái là gì Mai, Keke kena ci, mai. Mai cek cek bunyi nih. Ya, paning yang lalongan. Wah. Dok nih bawa. Quạ một vô nó có vô nhìn bờ mẹ rồi. Nih. Sejak seru ngomong aja nyen. Vô quạ. Mà nó sao ư? Sampun oleh basa-basi. Ya nek Keke ini sing nyandang ajak ngorto. Si mati, pada haknya dia usah basi masih. Menawa sampun popok di kanan si waduh. Keke, pepepak mirip kesaktian ci ngedoan ka di degem ai. Ayot bangke lah Keke kami. ci mai tahu. Nile badu usaku panjenengan itu di bangun. Wih, nantang Mirip pusaka. ada pusaka penjenang di di mui. Hei, balik mặt đó. Kawan, Ada. kawan. Siapa nak benci? Okey, walanya. Kawan. Pangseng pocolio Ganesha Sukramai. Ngagro, pekelu ci mau mandro. Hei, Hei, kalian batur yang ini kene luar kadio jatuh hantian buah kita mau jahat. Hei, Ngomong tadi nak gua. dần cho nó eo cái bà xé mà lên mặt nữa đấy. Apa dah? Ngomong. menawa tanpa uruh begitu siapa ya tadi gimana desa bro? Mirip sendawang. Kae, ini benda sesukro. Pindah ke nih pengawawa bener-bener kerang mau di raja. Penggawa itu di jalan. Manut maring kita yang-yangi siru nares sing mengui. Yan, atuh siwok ngomong ngene gitu. Yan rempah wahu kiwo. Masakan kudu mau di kenapa, Pak? Kan mau di atap wak, kan udah mau di kenapa? Marah sekal satrio nantang ini nantang. Abang ulun datang di gini. Abang lepati kawan ni waduh bersama. Abang lepati juga. Lawaning pedak jano mari bener kerang mau ngui di raja. Kayaknya. Sangkaning kita angawi hurwara angrogane kena mengwi yaya teko nimitalian udah datang mungkin Tuh, anak dane Gusti Pati sing lakar makirit. Mungkin di sekoden tangan dari kedua kelas. ya walau ayu aku yakin ngocan ada apa boleh dekat doa Anh em cho yêu anh đi. Di jalan. Aja. menjela kena kawi sayang je Guru yang sekali niki wacana cecengah mana di dia lurus. Nah, kita nempur. Indonesia Sukra Bukit. Mau benar lagi kita mau belok apa ni? Ya. Mangkano juga si Iru kembalian batu. Oh belok pasti gawat.
Kulawan ko bersama. Bagian yang menang. Apa pamikiran manusia? Kakak ya. Mana apa pemurtian tu? Dari apa tak bisa? Ini yang jadi. Betul. Wah, jiwa tu. Guru. Weh, aku bakal bang. Oh, Orang ni kita lupaku. Nah, kita kalau betul. Ni cila kena kawin sayang tu. Dah bas jom lah punya sini tepuk jalan mulanya weh. Kak. Ai, oh, Wajrupu masuki. Regulasi ruki bolian batu. Wan makan sabda bayu pemuda. Lomo kane sido boy panoran ciro yang durgo berawi kawan yang dan nudin. Oke. Ya hilang tak betul no? aku hilang aja. Oh, Boleh itu mari warna ni kerang handal itu. Mau kebar pun mau kebar selayang. Ordean geni bawa mari kanangan dari itu. Angawe buangi kanang suona gado kayo maki. Weh, Kurang yang yuki dah hati matur kanu. Pamurtian siruki balian matur kayo. Ulah sekan sakti mau seso. Ayang penadian yo balian batur. Weh, waduh dento. Tapi ni kau. Dumilah netran yo luar kade suryo Wah, kemana. Mata ni orang tua play. yo kadi suryo kebar. Wan, dan uski apa api itu di rumah itu. Ah, boleh saya suka dia wow. Iwan Tony Makano kadio jatuh. Iwan yati kasiran. Bonde seode sukro bipriyo. Amancut kadang jiwa permanen. Nah. Wak saya. Begitu sudah singgungan. Mati dia jadi. Wah, Iwan yati ki dalam saluranku. Ibrayohan was masakan. Pusaka dan Aduh ya kita ngomong jiwa permanen. Nah. Wak saya. Alon Gusti. Rodi. Kita bagi. Siwak dia. Sing Yuki, wakatin, tapi nawat juga kau saya. Gusti Pati. Penapian mangkin Gusti. Dan mentakuban pusaka pekaryan pandai Gusti.